I veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan video na ovom kanalu. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, pokazat ću vam jedno odlično rješenje ako nemate Skype. Znači, pokazat ću vam online zamjenu za Skype. Je veoma jedan jednostavan i dobar sajt za koji sam ja skoro saznao. Znači, Aper, sad ne znam kako, .in, ne znam tačno kako se zove. Ovaj poziv najviše možete da dodate najviše osobu u poziv, to je 8. Znači sad ću vam pokazati kako se napravi soba, kako se kamera i to sve. Sad ćete vidjeti. Naravno imate i besplatne aplikacije za iOS i Android i to možete na vaš telefon da skinete. Imate ovdje na koje pretraživače može, znači Google Chrome, Opera i Mozilla. Šta još ima tu? Znači na sajt se ne morate registrovati ako hoćete da napravite poziv, znači to ne morate. Ovdje ćemo dati ime nekoj našoj sobi, nazvat ćemo je kreten, idemo start. Znači i sada se ovdje pravi poziv se pravi. Sada ćemo da sačekamo malo. Znači evo, ovdje nam i samo pokazuje kako se zove, šta treba da uradimo da bi ljudi ušli u poziv. Treba da kopirate ovaj link gore ovdje, vidite ovdje, ja sam označio sad sa plavom bojom, sigurno vidite. Kopirate ga i to ćete slati ljudima, znači koje hoćete da primite u poziv. Ovdje imate i chat, znači možete da kuckate šta hoćete. Evo vidite, ovdje imate da zaključate sobu. Što neće, aha, evo ga, zaključana je soba. Znači ovdje imate da sredite vaš profil. Da. Evo onda imate ovdje u ovom desnom kvadratiću, u desnom ćošku ćete imati ovdje da podešavate za kameru i za mikrofon. Znači ovdje izaberete vašu kameru, ovdje mikrofon koji koristite i to je to. Znači ja mislim da se sad za kameru mora skinuti driver od ovog sajta ako želite da upalite, nisam siguran. Meni najvjerojatnije ne može da se upali kamera zato što imam upaljenu kameru sada u Camtasiji, pa vjerojatno zato, a ne znam zašto. Ovdje sam, šta sam sad uradio? Pa zato ne može da mi se upali kamera, ali eto, ovo je ono idealno rješenje ako nemate Skype ili ne znam, ako želite s nekim da popričate, a nemate Skype, eto ovo je pravo rješenje za vas, tako da posjetite sajt, napravite vašu sobu, napišite dole u komentarima kakav je sajt. Po mojim onako proračunima ne baga ništa, ja sam pričao, stvarno nema lagova, nema ništa. Ostavite vi vaše iskustvo s ovim sajtom, tako da eto, to je bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, podržite me subscribe-om, ostavite like, share, subscribe. Čuj mene, ostavite like, share, subscribe. Dobro, može. I vidimo se u sljedećem klipu. Nadam se da će biti gameplay i to je to. Pozdrav, vidimo se, ćao.